Azken 5 urtetan Alfa Arteko instalazioetan gordeta egon ondoren, Jorge Oteizak Daniel Txopitea lagunari Txopitea eta Pakea eskainitako eskultura ambulatorioko parkean kokatu berri dute. Oteizak udaletxeari 1998 urtean emandako eskultura Errebalkalean egon zen hasiera batean, baina bertatik kendu zuten Merkatu plazako eraispen lanak hasi zirenean. Errebaleko proiektua luzatzen ari dela ikusita, udaletxeak Daniel Txopitearen familiarekin eta Oteiza museoaren arduradunekin batera Txopitea eta Pakea eskulturari kokapen berria ematea erabaki dute. Kokatzeko 3 aukera geneuzkan, eta deskartu egin genitzuan beste bizak, bat zan horretu inglesiko pasea bidean horrezin zan kriston pisua daukadalako eskulturia eta orduan behian dauden garajien arriskua zegoan. Bigarrengoa zan Untzaga plazan eta hain espazio txikiak ditugunez Eibarren, erabaki genduan ambulatorizko parke honetan ondo gelditzen dela bai ikusteko jendia eta hala ere espazioa mantentzen dela umiak egoteko edo doana dalakoa. Y sí que es verdad que el arte lo que tiene que hacer es estar en la calle. Hablábamos ahora también, tiene que estar en la calle, tiene que servir para que la gente opine, para que la gente la viva, la sienta, a favor, en contra, le gustarán más, menos, la ubicación, pero se habla de ello y eso es lo importante del arte, que esté presente. En fin, yo creo que la obra de nuestros artistas, el legado de los artistas es esencial para construir cultura y la cultura es esencial para constituirnos como personas y por supuesto como sociedad y como pueblo, ¿no? En ese sentido que hoy día esta escultura vuelva de nuevo al dominio público es algo que sin duda nos enriquece. Oteiza eta Txopitea lagun onak izan ziren eta elkarrekin lan egin zuten ere. Artista ibartarraren heriotza goiztiarraren ondoren, euskultura Euskal Eskolaren adierazgarri nagusienetakoa izandako Jorge Oteizak Txopitea eta Pakea lana eskaini zion. Artista oriotarrak eskultura bere lagunaren herriari ematea erabaki zuen eta horrela etorri zen Eibarrera. Errebaleko orubearen etorkizuna erabaki arte Txopitea eta Pakeak bere kokapen berrian jarraituko du.